Nama ular dol jiran badi garis. Abo mana Sheikh hada kubaita. Abo ana rabi. Abo जवान अब दिलचस्प का दारा कैसा करते ऐसा होता अब हमारा कितनी है वो उखाए लाला जे दे में दिखे दे वो फुंजो रामुरानी सा मंचाने रामुरानी सा इंचुर माल तू दे या वो हमारे तीन देखा या वो थी खरा करने थी इधर से डोने कर रहे वल्लाही यार अपनी जान लगो इल्मा कुनी नंगर का दिबो था यो दिलचस्प का दारा कैसा करते निकर रहे माल से अब वो बिल्कुल निकल रहा है ना वेवर माल तू والله بكمان يخليتي وخيل لا جاي ده हां بدين ده بنجرو بر आई क्या कर लाते يا ربي بكتا كنا رانا रुपा ये जल्ला सा कर दे फकीर निकर ऐसा डर बुझो बना वन अबो खदीर यो अबो मैं को तो चिरा लाओ आए अब मैं दुरा ऐसा ही थे सिवान दोरो बदी तो औरों तक यार अद्दा कैसे तेरे रे والله إذا هو جميل ما بدي أبو من الشيخ هذا قبيته من الشيخ هذا شيخ وانا ओह इसमें बात है बहुत तो है asma को मतलब सदफा खराब करते वो खराब करके बाकी जगह तो ये nama ular dol jiran badi garis kita ini lalaye nah diga duruf likit pula ini bang salli harakati rakkaw wasna hadukum sade fayisna आइए यहाँ पर तो शेखान का Sheikh namichi kana kana duras gandatti numan dageti hayye bicara badesa haya oli naga nake Sheikh hayye aya kuno Sheikh olakeni hayye sheekha sena ajaan dhufeefi hayye bagana gaya dufta yaa dibicha tokkon mukatti hidheetuman Ofaya laalaaf jee biseenas deemu dibichaneen dhabe haajaa tanaan lafi deemee sheekha jega
Baga dhuftanii dibicha kee burreessanii mi waa fagoon jiru dibichini olluma kee karaa mana keetiin bitaa gurbaa gabaabaa san gartaan gurbuma sanii hattuullee waa hattuu biraati miti hatti firoodha nama ati si dhiyaatu nama kiyya jettee fidheessitu san gartee isaanuma isuma saniitu akka malaa si godhe يا شيخ يا شيخ الدواء ايش يجي gabaabaan hedduudha maaluma gabaabaan an ja'a Meen ilaalla sheeka dhugaatii qonni. Ajab! Abo ilma kiyya siyoora magaalaatti siidde haasoo isarraa waa hubadhe waliin nama warra ollaatti wajjin nama fiyyaa wajjin walabaan nagaa hojjetu Malatti baasna gaazexaadni baas. gosaa kana akka baafachuu fedha. Abshii sodaati warra magaalaatti gaazexaadni beeksifate yaada takkaan qaba. Yaada san dheeneeti adda baafannaa fi dhugaa ta'uu isaati kijiba ta'uu isaa sobaan maallaqa nyaachuu isaa maallaqa waa dabbasira ati ilaalaan si jee ayyee wal barnoota sittiin deema ayyee ilma kiyya ayyee ilma kiyya. Sheekha, gurbaan deeggarda dhiyoo san dhufee ammas deebi'ee jira. Ayyeega laalii haqiqa baga dhuftanii waan ajabsanii harkattanii rakkoo teessanii baatanii baga dhuftanii waan ajabsanii harkattanii rakkoo teessanii harkattanii asuma Sheekha kun Ajaa'ib beekta deeggarda sibira dhufeetiin waan ujuraa keessan wayi siif hidhatee egaa waan ujuraa san yoo sibiratti ol deebuutiin ummata tokkotti gore ummata mootti goreetiin achirraa ka'ee karaa ka'ee kana dhufe gisuma nama mana kee ol seenee deemu kana maallaqa iftiishaa dhabe maallaqa kana mee isaan keessaa hafuule addanaa baasime. maallaqa abbateetta ammoo gisuma dhuftu kana akkas jennaan qaamni nuna beekee beek akkami kun osoo maallaqa na bira deemu fuudha jeeti gurbuma si hojii deemu jiru kana garte gabaabaasi mammaxxalee qaama sirri gate kan isumaatu maallaqa kee kishaasi fuudhee beek isuma Kijiba maallaqa amma si cinaa kaayee as kaayee kan maallaqa maal beektaati? Hattuudha. Abaaramuu feeta? Hattuudha. Abaaramuu feeta? Maallaqa mana keessaa hin beektu waan alaa beekta. Kijiba Deemkuutii nati. akkatti nama nyaatan. Mara maallaqa kana qabii baas. Gurra qabii baas. Aboonni agartaa. Haruma karratti ati yoo wadiinaan agartee nambeetu waan ante maal kun najisni bo nama kam nu neet laaliin akkasiin hin jenne kan dura dhufee ture miti. deema atu si waan akkanaatiin deema Kan dura dhufee jira amma hin beeku nama akkana akkamitti waan akkanaa naan jaa nan beeku sirraa baasee nuna. bookuni abaarama